Normal ken yam kanasin content ba rashme ba jeling ken konore roch dana banaling goro jeno mi jiram jidit ke paye je kan lerame de ji jogono jin nyaga kanasin ko kien ka jin ba ku subscribe ko de lerti de kan chamala shu gosne tin gor kon ken wo de ko ten awala changa jan dangro dum wan ko fay de shron kin dara wut jan dangro dum wan en ler banaling ler mi ci togre wi ka gambela ka lare kan ler mi tore wish kejib bana ler dangro ti bana kelin ka ler nuari gor je gwano der jiz palpin kalien dien kan ta dana ci ko toga je ene me adwor mu goro de ne dum wande kan lin ko kerik atlat ko rodien to goro de ka kapchong awo wonyam re ne den kontilan nuari an ler bana ngen gwasa mi shala de ne re wi ka gambele ka lare cha pasor yat ka wer nyok re we kejib shawu nuara chaje yadba ken kon bana ling mandupin kon to ke toto bana ga cholin kel gwasa me shit kemen shaling shala no te ke kwar duel kos ke pastor me cha yat ka tok tiang yat ke je ka tok tiang kene de kon yede shala do kwik ka ke yat ke je ka wer arigamo tuogare which ka gambele ka lara kurgang sha pasromo chaje mo kariek men qualities te ka palun ko de point de deragwa charo mo chaje kwene no ka social media na me beje long no de pastor de je yap ki de wunwara de je mo kariek na mo akel mo de konling en lero de na ban linga re ga dan ci togre wisha kejif re wi kejif te ka gan no re ti shiga cha gan no re kel cha je yat ko ngom eramen yedje chala do gan no re ba lo kan no re karo den gako en man ter kana kan gan no re dangro ke gan no to chala no te ka yo ti shaden ti kana kam do no re ki do nuatin let ken kel chala do jen ajela kworo gwas milet ken tin dor jalab ko jen jela kworo ka jeram dan ti winat alo mbiyo ajeram dan akulu bana kamna ka do brana chalat ke jen an gwad ma chala do jen wila dol lo pena dol tila dol nuare damane pena kayo ko jen wila neke an gwas mo ne ci kay liwaci chudutin cha ju goro de na nyin ke je ram kele dana dong chi gujeno kana kam yoke ke do brana chala ke social media wasme men kwala gor en wo bialing boden che jek en ramomo mala wut gan warna mo bon midi je jek lo cha je yet jen cha je yet gwada wo kan wade kane jogdo no mo en bode che jek bon mu goro de nang dwel wal cheng na men chalat ka doben wo ka dobdo dien wo jen ite ka yuri shaden je nyuno de tik de je goro no babad en men kwala gor ka jen gwas mi kimen ti ke shala do gor ko won wo de je nang dol wal ko de bod no mo de jaga jagwa ko shi bod mo shedele la dor me diari ka je cha gor no de ler no youtube kane diala content no ka jen wo de chong ka gan wor no mo kel ka kwiri ga manana che jek cheng na men cha je la ngo e che yo na e che ga wil ke che janang cha je de gojo de liu ke de te karek na me e jen le dan di linga jen gwas me ka kwiri ndang ro tin chi tuok re we ka gambela ka lara kurgang ko ke pastor ka nuer man cha yat ne di gwe ka ban wo kana ka nuari kana kwidol nuer manana cha yat ke jip ne ti la nuer ba ka do dan de no de ko nyam ko je ajeri ga dan de linga jen gwas me mi jiram jidit ka jen channel me di jogno jin nyak nasin ko kien ko de lerti de kan chamala chu gwasin gor kon ken o de ko tin en chengti ti ke chengti goro de kap chong ajele dan de linga jen gwas me biata kamal bye bye